Escola Ensino Secundário Geral Finantil realiza programa orientação para estudante FOM, hamoto ka atus rua hitunolo recensia batinan letivo rihun rua ronolo resinen. Adjunto diretor Sabino Ernesto Hateteng, e orientação ne, foco liu ba matéria educação cívica, disciplina no assunto seluktan. No parte escola convida orador Sira, hanesan diretor Serviço Educação Município Dili, autoridade de segurança, no autoridade local, nebe escola localiza ba, onde fahe Sira ni Hanoi ba estudante fom Sira. Lá é essa formação de tipo, formação característica, e quando a disciplina, quando a ambiente, tirakna de, la halo hanesa castigo ka revocar nilai so orientasi lori maka aisarwan balde kaiperwan ne parodi usa odi halo serviço amos vali escola convida segurança polícia esquadra Comoro convidamos educação município e convidamos CFI Aldia nodar autoridade lokal. Ini dia tema Ini tema. Polisi mai kole konva segurança rodoviária. Educação mai kole konva visão no missão educação neto para e CFI Aldia ni ambiente escola ne precisamos seguro e garante seguro para estudante sira para escola hak mate que vai Mesmo dadau ni atividade orientação remata ona, no processo aprendizagem mosla ona, mas be parte escola se continua sim o estudante fom, além de ne ihamos programa nebe escola refere enfrenta durante ne, mas menos sala de aula, la ia facilidade no laboratório informática, onde estudante sira halo prática. Facilidade maka sedap iya tambah ami bibliotek ihona mai laboratorium sedap ba exactly laboratorium ba ciência naturais no laboratorium ba informatika komputer organismos ami sedap ini tambah ida salah moso la iya no facilidade mos la iya izin sirna hatu hatu parte ne proposta ami ba hot teona Hindi sira responde na ya oke bele loke atenone sira ne incon completo no para ita orienta la barriera la belle historia teoria de mebe teikimos ya práctica profesor ame tuan nani siene ya 73 agora mai phone tam ya nebe agora hamutuk 79 professor Problema seluk magbanhira tempo udang betama husi komunidade niang mai area escola halo ambiente escola site lagoa botida aminian atur responde kana wahira udam botonane finantilne hanesan be sa tasi maka be Lagoa oi lagoa botida maka evale ka tamai maka be kan la udang sene hare rai mara kono udang ona ne sekolah na sa lagoa botida tambah be saifatin lai ya ma oi nadia ba sorry nadia be usibe kemudian agora tamhot mai sekolah saifatin lai atau saitia nali hunde te sekolah tamane maka be inisiatif kete raikuat para udang bot mai kari be serne tamhot ba be rayopos per be label nali hunde ambiente sekolah ini udah responde sementar deh udah proses kari governo ya hanoi rumah atau bel mai buka solusi dan atau responde solusi dan agar desemabe governo sedang mai kamba udang bawa tanah di sekolahnya husi sore atau hakat pas sore musuh lah dia isprante tamu mai musuh mai lah dia entang be nalihuna kami buka dalam bisa para bel responde lalai sedang udah proses desain governo ida aminia proposta nebe maka kari kami hatu atemba ministerio ya tahun nabe aprovação considera parvele realiza la laisbe aminia necessidade nebe no campo nebe maka kono udang botona be nalihu nasa lagu botene kari governo bele hare rasi komatamba tamami fosai bebe ke media dalam barakona no haretian
hasil hari ikan de rona tiamo hasil rona nebe ami husu perkari governo bela tahu konsideração ba ami situação de financeiro ne problema bot maka labele udane dia quando udang ona ne ami libur ona. Reportagem Luís Casimiro, Televisão Timor Post.